Metong kareng ating peka-congested dalan kim Pampanga ing highly urbanized city na ning Angeles. Party kareng sarili ng business districts at school zone, makalibutan dyan naman ing syudad kareng adwang component city, Mabalacat at San Fernando nung no karin dakal mo naman establishmento. Maging dalan niya naman ing Angeles City kareng mumunta King Clark Freeport Zone at King Clark International Airport anya makanyan lang lakwas darakal deng sakin keni. Agpang King Chairperson na ning Committee on Transportation King Sangguniang Panlunsod ay Councilor Alfie Bonifacio, metong kareng burirang i-regulate reng Transportation Network Vehicle Service o TNVS. Uling private cars lareni, masakit la kanong i-monitor ating panwala ng Bonifacio. No man tao Angeles deng mag-operate kareng saken alual lungub king syudad. Din pong babanggitan nyo din kaya kayong din Grab pa rin, dapat po talaga nga tinandi po para lang po makasalamat kendalan. At tatandaan na po, Sir Paul, daragol populasyon ng Angeles, tindalan po na daragol. So, kailangan tala po tayo regulate yan. Nanti mong gawin po, kayong Grab na mo, para po balo yun. Yung Grab kayong Angeles, dapat po lalantid. Para po akakit na naman maliyari kikilog na rin sa kenda. Balo tayo mo, Sir Paul, rin ng Grab rin, private cars na gagawin na lang Grab. Pero, for us to know, kung talagang Grab cars na, timoti ng booking, bakit di mo itang upda ka rin kaya bidang mag-tricycle ang booking kaya kami kay City Hall para balo po talagang tinlapok tayo, tinlapong darakitan. Direkta lang manibatan king Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 deng prangkisa dareng TNVS. At nung makarehistro ya naman kano ing business permit ra, nung no ka rin niya manuknangan ing car owner, naman limitado mo rin ka rin ing karelang operasyon nuneking mabilog a Central Luzon. Basiking datos na ning LTFRB Region 3, migit lang 1,000 reng TNVS king Central Luzon. Yan ang maging problema po rin. Ano ba naman, talagang mag-fly by night na makanano, tira lang tira, at ikong prangkisa na tutuwa tika prangkisa, problema kaya pa mag-regulate yung prangkisa mo, kailangan nga balo nung makakaking ordinansa na nga Angeles City. Samantala, pabor naman ni Bonifacio ang Mika Master Plan king munikalang mass transport system kareng kasiping ng balen ning syudad Angeles bang medinan solusyon ning traffic. Kuya, para ka na kuya po baka pagpaligid king Clark Kailangan mag-unify lang po rin balen na rin para po abalo ta mo mass transport na ning metong hanggang San Fernando mag-unify la para naman po king ikatino na ning traffic management ang po yung buong reunion ning Region 3 kini po nato na kahit mo. Lalo po loyan niya po yung Pampanga at po kayo libutan na ning Region 3 ang po yung Angeles. Pero kini na po nga mag-intersect ng gadang expressway. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen.